Жомарт батырлардан қылған, берешендерін қылған, ая Алла барымызды намыздылардан қылған, аял қыздарымызды ұяттылардан қылған, баш-қошқандарға бардығына я Алла бақыт берген, иманды перзенттерді тағылған, оғырларға я Аллахым шифа берген, қарызға батқандарын я Алла қарыздан құтылуға оңай жолдарын өзің пайда қылған. Аллахым барымыздың тобаларымызды қабыл қылған, дуаларымызды қабыл қылған, айтқан сөздерімізді қабыл қылған, ұққандарымызды қабыл қылған. Ушунча ұзақтан келішті, ушунча мөөнөттү я Алла уақыт алып келішті, ушунча құрбаншылықпенен отырышты. Я Аллахым барыбызды я Алла эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Барыбызды я Алла эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Аллахым өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Барыбызды өзүң разы кылгын. Барыбыздан өзүң разы болгун. Я Алла адал арам илимин өзүң берген. Адалды аткарганга, арамды таштаганга жардам берген. Өзүңдү эстегенге жардам берген. Өзүңө баш ийгенге жардам берген. Чырайлуу ибадат кылганга жардам берген. Барыбызды капырлыктан сактагын. Барыбызды ширктен сактагын. Барыбызды шектен сактагын. Барыбызды я Алла бөлүнүп жарылгандан сактагын. Аллахым Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям канча жакшылык тилесе, ошо жакшылыктардын баардыгын тилейбиз, баарыбызга насип кылгын. Пайгамбарыбыз канча жамандыктан пана тилесе, баардык жамандыктан пана тилейбиз, баарыбызды сактагын. Разычылыгыңды бейишиңди сурайбыз. Наразычылыгыңда дозогунда пана тилейбиз. Аллахым өзүң райым кылгын. Жаныбызды алып атканда райым кылгын. Бизге жаназа окуп атканда райым кылгын. Кабырдагы суракта райым кылгын. Кабырда тирилткенде я Алла райым кылгын. Эсеп китепте райым кылгын. Таразада райым кылгын. Аллахым пирсуратта райым кылгын. Я Алла түбөлүктө рахматың алып бейиштен орун берген. Фирдаус бейишиңди сурайбыз. Фирдаус бейишиңден орун берген. Аллахым ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечирген. Даражаларын бийик кылгын. Я Алла экөөң бактылуу кылгын. Аллахым өтүп өткөн болсо я Раббул Аламин жайларын жаннаттан кылгын. Тирүүлөр болсо я Раббул Аламин дуаларын бизге барыбызга насип кылгын. Үй-бүлөбүзгө бакыт берген. Урушкандардын баштарын бириктирген. Я Алла арак ичкендердин баардыгын я Алла туура жолго өзүң алып келген. Мешитке келбегендерди я Алла мешитке алып келген. Я Алла Кур'ан хадистин нуру менен жүрөгүбүздү, кабырларыбызды нурлагын. Ааламдагы инсандарга хидаят берген, мусулмандарга ынтымак берген, такыбалык берген. Я Алла ааламдагы мечиттердин баардыгын сактагын, медреселердин баардыгын сактагын, алым карылардын баардыгын сактагын, дин кызматкер даватчылардын баардыгын сактагын, өзгөчө Харамайн Шарифайн, Макка-и Мукаррама, Мадина-и Мунаввараны сактагын я Раббул Аламин. Я Алла жандуу намаз насип кылгын. Я Алла нурлуу намаз насип кылгын. Берекелүү ырыскы насип кылгын. Аллахым берекелүү ырыскы насип кылгын. Аллахым пайдасыз билимден сактагын, коркпогон жүрөктөн сактагын, кабыл болбогон дуадан сактагын. Я Алла, кабыл болгон дуадан сактагын, тойбогон напсиден сактагын, жакырчылыктан кабырдын азабынан сактагын, дозоктун отунан сактагын. Аллахым өмүрүбүзгө береке берген. Жашоо өлүмдүн фитнасынан сактагын. Я Алла дажжалдын фитнасынан сактагын. Аллахым дажжалдын фитнасынан сактагын, кабырдын фитнасынан азабынан сактагын. Ya Allah, dozoktu fitnasından, dozoktun azabından saktagın. Allah'ım жақшылықтарды насип кылгын, жақшылықтарды ачкычы кылгын, жамандардын жапкычы кылгын, өзүбүздү я барыбызды Алла өзүңө жакын кылгын. Ya Allah sözümüzde, amalımızda ihlaslılık bergin. Sözümüzde, amalımızda ihlaslılık bergin. Allah'ım kabul kılıp kemçiliklerimizi özün keçirgin. Ya Rabbil Alemin şu meçit salganlarga ya Allah. İki dünyası ya Allah abat kılgın. Soğuptordu ata kılgın. Uşun жерде kol көтерип turgandardын ya Allah. Bardıq kajetlerini özün kabul kılgın. Duaların kabul kılgın. Tobaların kabul kılgın. Niyetlerin kabul kılgın. Hareketlerin kabul kılgın. Barımızды mal canımızga bereke verip, бүткүл ааламга hidayet gelişine sebepçi kılgın. Бүткүл ааламга hidayet gelişine mal canımızga bereke vergin. Allah'ım kıyamet günü Peygamberimizin kolundan Kevsar susun nasip kılgın. Kıyamet günü ya Allah yüzlerimizi jer karatpagın. Yüzlerimizi jer karatpagın. Allah'ım şermende kılbagın. Hiç kimge ya Allah kor sar kılbagın. Hiç kimge göz karandı kılbagın. Kurcalağdan saktagın. Allah'ım caman ölümden saktagın. Ya Allah caman ölümden sakta. Torbasız ölüp kalgandan saktagın. Allah'ım barımızdan razı olgun. Barımızda özün razı kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar amin bi rahmetika ya erhamer rahimin. Hurmatly cemaat, hazır kuttan kapatmaya kalağızda. Ançançası yolun meşgul ettik.